Почитуван градоначалник на општина Сарај Блерин Беџети, почитуван заменик министар за транспорт и врски Беким Реџепи, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Олеснување на животот на граѓаните и подобрување на урбаното живење во општините се наши приоритети што континуирано ги реализира оваа влада во соработка со општините. Денес сме заедно тука со градоначалникот на општина Сарај и заменик министерот за транспорт и врски да извршиме увид во градежните активности за изградба на новата водоводна мрежа за населените места Рашче, Копаница, Бојане, Буковик и Ласкарци. Со ова сакаме да дадеме јасен знак дека жителите на овие населени места повеќе нема да имаат проблеми со водата за пиење. Проектот за подобрување на водоснабдувањето опфаќа изградба на резервоар, изградба на пумпна станица и изградба на цевковод. Со овој проект над 10.000 жители од овие населени места им овозможуваме поквалитетни услови за живот. Со тоа го решаваме деценискиот проблем за водоснабдување во општина Сарај. Средствата за реализација на овој проект се во висина од 34 милиони денари, кои ги обезбедивме преку Европската инвестициона банка и дополнително обезбедивме 6 милиони денари преку буџетот на Министерството за транспорт и врски, со што вкупната инвестиција на овој проект изнесува 40 милиони денари. Дополнително, сакам да најавам дека веќе подпишавме договор и во многу скоро време започнуваме со изградба на фекалната канализациона мрежа во населеното место Ласкарци, проект кој исто така се реализира преку Министерството за транспорт и врски. Инвестицијата за овој проект изнесува 27 милиони денари. Со овие проекти веруваме дека ќе обезбедиме поквалитетни услови за живот на сите граѓани. Почитувани присутни, вложуваме подеднакво во сите општини низ земјата. Помагаме на сите граѓани и секое семејство ни е важно. Приоритет ставаме на подобрување на условите за живење. Исто така, би сакал да напоменам дека ова не се единствените проекти за кои што владата дава подршка во општина Сарај. Туку имаме дополнителни проекти преку ТАВ програмата за подршка на општините и во тека реконструкција на патниот правец Буковик-Раовик. Пат во должина од 6 километри со вредност од 47 милиони денари. Ова е пример како во тесна соработка помеѓу централната власт и локалните самоуправи можеме побрзо и поефикасно да ги лоцираме проблемите и да најдеме решение за нив. Остануваме силно посветени на реализација на капиталните проекти заради побрз економски развој и просперитет на сите граѓани. Ви благодарам. Zotri Bashvarski, nderuar kryetari komunës Zotri Bexheti, të nderuar media, të nderuar qytetar. Është kënaqësi që sot jemi të pranishëm së bashku me ministrin dhe kryetarin e komunës, si dhe me administratën komunale që të japim mbështetje të fuqishme këtij projekti me kaq të rëndësi për banorët e vendbanimeve Bojan, Rashe, Kopanic, Bukovic dhe Laskarc. Projektet për ndërtimin e rrjetit të ujësit dhe kanalizimit janë me rëndësi për përmirësimin e jetës të qytetarëve të këtyre vendbanimeve. Ky ishte premtimi jon, por edhe detyrimi jon që ne sot po e realizojmë këtë projekt. Ndërtimi i rezervuarit dhe rrjetit të ujësit do të mundsoj zgjedhjen e problemit të këtyre vendbanimeve. Investimi total, siç u përmend më lart, është 40 milion denar, prej të cilave 39 milion denar, respektivisht 34 milion denar pa TVSH janë siguruar nga Banka Evropiane investuese e realizuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Në periudhën e ardhshme, aktivitetet do të vazhdojnë në sferën e ndërtimit dhe infrastrukturës. Gjithashtu, për kohë të shkurt, siç u përmend, do të filloj edhe rrjeti i kanalizimit në vendbanimin Laskarc me vlerë për 27 milion denar. Të dashur qytetar, sigurojmë se qeveria investon në mënyrë të barabartë në të gjitha rajonet, në të gjitha vendbanimet për një jetë më cilësore dhe më të mirë. Poštovan ministar za transport i vërski gospodin Bashvarski, poštovan gradonačelnik Blerin Bexheti, особено mi je drago što danas sme prisutni ovde zajedno sa ministerot i sa gradonačelnikom i opštinskата administracija da dademe podrška za ovaj isključitelno značajan projekt za žitelите на населените места Бојане, Рашче, Копаница, Букович и Ласкарци. Проектите за изградба на водоводната и канализациона мрежа се од особено значење за подобрување на животот
на граѓаните на овие населени места. Ова беше наше ветување пред нив и наша обврска која денеска ја реализираме. Изградбата на резервоарот и водоводната мрежа ќе овозможи решавање на овој проблем за овие населени места. Вкупната инвестиција, како што е спомната, е 40 милиони денари, обезбедени средства од преку Европска инвестициона банка, а реализирана преку Министерството за транспорт и врски. Во наредниот период очекуваме силно градежни активности. Исто така, за кратко време да започнуваме и со изградба на факелна канализациона мрежа во населеното место Ласкарци. Инвестицијата на овој проект изнесува 27 милиони денари. Почитувани граѓани, уверуваме дека владата подеднакво инвестира во сите региони, во сите населени места за подобар живот за сите. Ви благодарам. Почитуван министер господин Бочварски, заменик господин Реджепи, почитувани медиуми, почитувани жители, граѓани на општина Сарај и на градот Скопје. Денеска е посебен ден за нашата општина, односно за населените места Рашче, Копаница, Бојане, Ласкарци, Буковиќ и во блиска иднина и за Чајлана и Семениште. Бидејќи ова е доста значаен проект кој дефинитивно ќе почне да го реши проблемот со водата за пиење, имајќи предвид дека општината веќе е во финална фаза и за потпишување на одобрение за градба и за другиот резервоар во Копаница и за другиот дел од смена на цевководот, и со ова конечно завршува една мачна и долгорочен проблем за граѓаните на овие населени места и конечно ќе се реши проблемот. Исто така сакам да напоменам дека тоа што и министерот Бочварски рече дека една соработка меѓу локалната и централната власт го даде и овој плод, и дозволете во име на сите граѓани на овие населени места, на вас присутни како членови на владата и на владата, една голема благодарност, бидејќи заеднички решаваме еден голем проблем за граѓаните на овие населени места. Тодеруар qytetar të komunës Saraj dhe të Shkupit, këtu jemi bashkë me zotin Boçfarski dhe zotin Rexhepi në inspektimin e punimeve për rezervarin këtu në vendbanimin Rashqe. Është një projekt i rëndësisë veçantë për ne në komunën Sarajt, dhe do kisha thënë që është një ndër projektet më të rëndësishme që kryjnë punë bazike. Uji është jetë, dhe prandaj ne jemi shumë të lumtur që sot fillojmë me mjetet të, ashtu si që thanë edhe Ministri edhe Zavetsi, të siguruara plotësisht për këtë rezervuar, dhe pastaj ditëve në vim do të nënshkruajmë edhe lejen për rezervuarin tjetër në Kopanis që përfundimisht të kryen gjitha këta probleme që ishin me vite të tëra prezent. Gjithashtu më lejoni që në emër të qytetarëve të komunës Sarajt dhe në veçanti të këtyre vendbanimeve, përfaqësuesve të qeverisë që janë prezent këtu, zotit Boçfarski dhe zotit Rexhepi, dhe qeverisë në përgjithësi, ju falenderoj për bashkëpunimin, korrektesën, dhe që me një bashkëpunim të ngushtë të pushtetit lokal dhe pushtetit qendror arritëm që ta vendojmë në binar për zgjidhje të tërësishme të këtij problemi. Faleminderit dhe urime për këtë projekt gjithë qytetarëve që me vite e presim bashkarisht që ta zgjidhim. Faleminderit.